Ақтап келемін ақ сүтін ақташайын ушылыр сізге берегім ушылыр сізге берегім Enekем benim baylığım Keçmesin soğusun baylığım Aylarımız yak çoluk Olma değse aylığım Olma değse aylığım Апа саламатсызбы? Бул сизге биздин Өргүзар коомдук уюмунан келе жаткан майрамыңыз менен Çok. бактылуулугуңуз Kuday sizlerge ömür versin. айтканыңыз келсин. Sağlık versin. Aytkanınız Tinçlik, kelsin. tapşılık olsun. Şimdi cevap kireleri gidip. Рахмат. Ömürdün gülü solbosun Ögün 3 gündür bol bolsun Özgölür kapa bolsa da Aba kem kapa bol bolsun Apamdı fuday koldosun Enekemlerin baylığı Сиздин бүгүнкү майрамыңыз менен бүгүн Кыргызстанда энелер күнү деп майрамдалып атат. Сизге ден соолук каалап, ушул эне деген статусту алып жүргөнүңүзгө ден соолук каалап, иштериңизге ийгилик каалап, ушул жерде эне деген 3 тамга сөздү алып, ушул жерде күн ысыгына карабай, эмгектенип балаба карамды багам деп оокат кылып турганыңызды баалап, бүгүнкү майрамыңызды куттуктап, Өргүзар коомдук уюмунун атынан сизге кичинекей лебиз тапшырып коелу. İşinizge ilgilik olsun. Enekemlerin baylığım Geçmeyi sozun aygınım Halparam sizge ak jolum Koluma dizi Апа келе жаткан апалар күнү менен куттуктайбыз сизди. Өмүр бактылуу болобу. Байрамыңыз менен. Alo apa? Apa kandayсыз? Apa men sizди жакшы көрөм. Майрамыңыз менен. Кандай майрам? Бүгүн энелер күнү апа майрамыңыз менен. Эч качан оорубаңыз, мен сизди жакшы көрөм. Дайыма биздин маңдайыбызда күлүп жайнап жүрө бериңиз. Men sizni yaxshi ko'raman. Rahmat, sizdan baxtli qizim bo'lsin. Rahmat, tabrik olmaymiz. Rahmat. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Келаткан майрамыңыз менен 19-май энелердин майрамы экен, аны ошого сизге азыр куттуктап коеюн деп чалып аткам. Mayli, rahmat olsun.